Suar Kapatisi TV. Kenrum kebelami hakini gikendiat sengi. Lor kerteng jogi samla puli MBBS. Naga kota jongga Jalan Megalaya belapelai deketanat Health and Family Welfare Department. Kelapoi sikejinga sengot hu jengmut. Hapadeng gisamla puli Khasi Student Union bagi sorkar. Hadim bikin ailam jongga KSU. Kelia kendui menteri badipet deketanat kekot kakya. Wailat miki shilla hakas nginingkong. Kandru tri urusau arajar arpusan. Nalo kiwe kimat, halo kani kapang kibaga KSU kalabo hakman. Kajing dawaban pendam no mardor ke clause 9.6 jongga standard operating procedure kade ke bahakman e. Kaseng KSU kena baga jingbam khot bam syai karukam pendom kerteng. Kakta shikade iki kena balit puli doktor kibla shudu e ke jing puli jongki wat lagi yo marks kham he bani kiwe kibla syajit. Kasor ka kalakam baklale yakane dak babut renti yakata ke SOP. Kacingwan yang kenduk nak kaliang jong kaseng ya menteri berdekat kebat kekia. Hadin bangila i kejemi jong ka les jong ki samla puli balik puli doktor pelaksanaan naka dia nong sorkar. Janman usnem ngi i kajing penmi les kejumi i kerom kan. Ngi jukran makpor spor ba kedi pelong khot long transparent bat berdekat jong nong rembet kat komisi yo mak juti kantam tapi bapa takani. Tehenrai pi UI kini singi terai untuk kaman berbatai. Ibarat mak di poi saka open kecungi dapat bloksa te kecing snow buat kecing sukian lek sengong. Nak ile kene rekom tolong pendulat ya wene armut nak kasih bandrung atau bales. Te kecing ya ter jeng ya tai ila pen iba taman tau senam keladon kata ke SOP bertemai ni ong ba aduk ba kawan Jepang klam ba ami stangki SOP sudah. Kedon ka kendon hangta ka kendon ba 9.6. Ka bangi na gem seng mi hap no ban no. Bat ba jit ikenunu kikir stok. Ban yorong ta ka ba. Ban lek li kotor ke minyak yakum kameret. Snotonat ban ong ba na kaliang menteri berdekat ko ya. Ulah kaliang ban jot. Idon lang di doktor di officer berdekat. Kaliang ya kai ke bangi kerau. Bat ikmit nanti ba kremtasgi kispen baca keles bat nang ni sekmat ngin puak syuk kini kita cek. Kalau pun ni kamdon kam ikiran sepan terjulong transparan ni kamdong transparan. Kumlu barat diorong tak mak bahaya kedok. Kadang kayak mak kikis kasih badan waiting list bantuk ban itu dekat badan poka open battery. Kata kamdong transparan. Ni keren ngim keren kamdong anti no ndai ya ka nanti ka. Kalau kubayo mak he kita badan open room. Press release kebinaan ini kau dulu press statement ini objek ya kami ke student ke bah red marks we of south pass of war kan school yang we kasih beli berungang tu ki aida we kata SOP kata clause 9.6 mo ka boang ba ikena mentah hakapor ba iwan mentap ya ni ka MBBS kota in hak banjit open dan ni ST di mana mentah sebut ada ngajib open kamu ngamde su kamu kalau kamu pergi percaya mengamde ST kamu ngeladi nang sekejurung ST mana bakwa apa minang baca ST kata di beningkong kabar kalau ba open kategori kadang takasan persen ST pada kasih jantia saupau garu saupau kamu ke chances baniyo seat kakam suk ST ni open di mana dengan lajit ST pada ngamyorong su open dengan ni kalau kau betik terlai pasti ngerendang jenis samla puli ba kemla penting sistai ni hablek itu bukan ni kalau ke babak kelas ibun hadu ko waiting list su mila keren bilang bapek ini we kasih di benrung apa open kategori tang pakai institution ke bayo lady harding di benek unjuk yang waiting list su bidang bun kasih beperangut hitam ya katu ka tanuska property kini we arngut ini di benrung ke kapok kenika waiting list berkunjuru ya kenika Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery ke Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery ru dikasih higi badan apa kasih jentia kategori di benrung ka waiting list haka juga por lagi don ka waiting list open kategori enrikin don ru apa ka kasih ke selected kasih jentia kategori ka bamud ba subu lada itu kibayo apa open kategori ki bamde ki kasih
kebekinrung gitu ki khasi ki waiting list ki badan apa selected khasi jantia garu kinrung no apa open category kan no kumta di hak khasi jantia kategori berisbu armut kilalik no open category kelalak saatli kina yang kasi bahni la yorung sa arngut ikasi tikani kan wara jeng to sibun bagi je beri ujungi bagi kan ni kiju praktis nadu ki por pemensuan ring gilngo babeli mentaki penkela berki aida yo tak SOP tingyo yang kata SOP ro di scrap oh SOP ibun kendot ki babiang mereka ni 9.6 kalau kaba serkai kaba jurat yang je beri ujungi digila manjur bat penbek no ya kan list insnal ora list kaba tmai kena penki institution bigila ajit ni kena ni keju pernah juga por ke se penbek ni SOP ban scrap no itu dan lor nang tarung layo ekran halor ka negrams di kendrum negrams ba nilai ki boros katu di namar kapor mensua por nyeki ni bapol ndo ilasim initiative on penyekran bat di juga negrams bat unjur di juga department juga sorka di hatu kapor ikong amperin ru ilawan di ba DP walang relasim initiative haban penyekendu ban penbek meeting kita di juga Union Ministry of Health and Family Welfare ngri ba polndo dan su kabinet kong ampring dan su kabinet di ba DP walang ru bila song thak tingila wara biang ha ni menteri bertemai di DP ko siap uru la ular bung sim khia ya gani gamat ban ya penbek ban follow up ya gani ke isu gini ki kendrum managers berkum juru ha jaka puli Northeast Institute of Ayurveda and Homeopathy di NUI ba wat apa undergraduate midon la ka jong ka ba ka mata ki samla pulin Meghalaya ndre la ngi pe ko post graduate pada ngimdon e kan ni ru nakaliang ki ni kinong alam jong ki isu ni ya unit gila ya kran gila ya tai sani ban nakaliang ka health department ru ong ka sim khia ban wala ban ti nomor ba kan ya ka don hang ni apa ri jungi gari kasi jungi kemun mengiru jadi benyo ka seat dan ka jingmang ga kerpang da ka mata ki samla pulin apa Meghalaya. Hello everyone, this is Dr. Madan Kumar, working as an associate professor in Christian Medical College, Vellore, in Pediatric Respirology Department. My main treatment would be with pediatric lung disorders such as asthma, recurrent chest infection, and then recurrent cough. So the importance of this is if you diagnose it first, and if you treat it properly, long term the child will have a normal life. If you are not going to treat the child properly, what happens is the quality of life of the child decreases. That is manifested like not studying properly, not playing properly, and not behaving properly. So when we try to treat these things, the respiratory infections properly, most of the times they get better and have a good quality of life. So I am here to screen the children who have respiratory problem. I will be available in Dr. H. Gordon's Robert Hospital from October 1 to October 15 between 10 to 1 p.m. Thank you. Pin real squad, ya kak tin la jong pin dam kam, ya kabakan kiyo kak tin khasi, kak tin la jong, ai kan roy kan pa. Balay pi ong gate, habangi don la jong kak tin khasi, kerdop lani palor. Beli lani khang, ya katuka palor ni juya ong. Saka weipan, kakten kasi kam juong banyak kiw yaw up, hindrangi kiw yaw tip. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi dakapati CTV, nakabenta ka jing mentoy upat ba.